درود و برحبات منچ اصاف آن لائن محلب بلوچ ایواد بلوچستان صوبے 7 بجے فروری 4 تاریخ بروز سیشنبہ دلگوش کرے سرحالہ تربت اتاشاد لبزان کی مراگاہ بنداد حولی وجہ بنگی جی مراکش اتاشاد زند و ازم کتابانی دیمدراہیوں غنی پرواز فکشن نویسی بابتا سیشن مزنی کساسی نودر برو مالوک ہوار کتابانی سٹالا مالوک مچی جیونیو پدم پد دو ترند ٹاپ دو کوسٹ گارڈ کارندہ ٹپی بلوچستانہ پر مردم شماریہ کوارڈینیشن کمیٹی دیوان صوبہ سی پنچ مردم شماری سینٹر جو اسٹاف ٹریننگ سرجم مردم پورٹل شوتوتی مردم شماریہ خودکنا قومی اسمبلی حلقہ اینی 265 کوئٹہ دو ضمنی وچنکاری نامزدگی کاغذانی منظوری حلقہ پولنگ 16 مارچ 2020 سیابی نالا اسٹریٹ لائٹ خراب شپا تہار یمان شانتا بیوپاریو محروق جنجال میونسپل کمیٹی ذمہ دار بے سدو سما بلوچستان 22 ضلع بلدیاتی کونسلانی کی چینکاری شیڈیول جاری پشکپتگی جہاں 5 مارچ 2020 سیاہ کی چینکاری بام نوشکیہ لینے لوڈ شیڈنگ یوریا کود اسمگلنگ و دوزی علاقہ زمیندار ایکشن کمیٹی زرحشانی نیشنل پارٹی ترجمان گشتہ کہ ایف سی اے نمدہ لکھپا سے چیکنگ نامہ ٹرانسپورٹرز مسافر کوچز اور ادھری کسانی گاڑی داروں کو معلوم پریشان کنک بھی پنجگور تربت نعمہ پی ٹی سی ایل ریپٹر اسٹیشن ناشناس سے مردمہ مانداشتہ پنجگور پی ٹی سی ایل لینڈ لائن اور یوفون موبائل کمپنی نیٹ ورک معطل ترکیہ اور شامہ زمین چنڈ 2 کروڑ شست مردم اثرمند اقوام متحدہ جان سلامتی محکمہ گشتہ کہ صدانی حسابہ اسپتال پرشتگاں نو سرجمی حال تربتہ سیروچی اتاشاد لبزانگی مراگاہ بنداد بودتا اولی روچہ بنگی جی مراگشہ بلوچستان پیسر کے سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ عبداللہ بلوچ و ادگران گشتانگ داتا اتاشاد زند و ازم بابتہ ممتاز یوسف ڈاکٹر فضل خالق نعمت اللہ گچکی یوسف عزیز گچکی و بجار بلوچہ وتی حیال و لیکا درشان کو تگاں سیمی سیشن کتابہ ندیم دراہی بودتا کہ اے باہرہ اے اردادہ فضل بلوچ کتاب منتخب بلوچی افسانے و شرف شادہ قدیر لقمان کتاب نمدی جاہی سربوت سرا چشمانگ داتا پنجمی سیشنہ اے ارداد شرف شاد ڈاکٹر محسن بالاچا غنی پرواز فکشن سرا گپ جتا ایاز بلوچ کیچے کوہنی دمبو آرکیولوجی بابتہ گشتانگ داتا گڈی سرا بلوچی ظہیروں کو سروز زیملی دیوان بودتا کیچو کشگور مردمہ مزنی کے ساسیہ مراگاہ بہر زرتا کہ آہانی تہا سیاسی و چاگردی راشون و نودربر گون بودتگاں کتابانی اسٹولا ہوں مزنی کے ساسیہ مالوکا وتی پسندے کتاب زرتگاں مالوکا گشتا کہ کیچاولی رندہ اے وڑے مراگہی بودتا کہ وتی سیشن و دیوان و انتظام اوالا سک باز جوانے بلوچستان اکیڈمی کیچے کاردار پا اشیاء سطح کرزاں جونیو پدم پدہ دو ترندے تراکا 2 کوسٹ گارڈ کارندہ چپی بودتا حالانی ردا جونی شہرہ پدم پدہ 2 دگہ جہاں ترندے تراک بودتا یک تراکے تیاب دپا ملیریا و دگی کوہسر چڑھائیے گورا بودتا بنداتی رپورٹانی ردا آئی ڈی تراک سرا پاکستان کوسٹ گارڈ 2 کارندہ ٹپی بودتا کہ آر ایچ سی جونیا برگ بودتا رسانگ در بنشون ردا دومی تراکا بدیو بیرانی حال نیس ایشا انوگی حال پگیشتری حالا بچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ پکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نیمنا محلب بلوچہ بدہ اجازت شمیروج پہ منیو تاہیر باد